Hendak berburu keluar kota, seluas alam bumi terentang. Tanpa guru, siapalah kita? Ibarat malam tanpa bintang. If today a prime minister holds power, if today a lawyer wins a case in court, it all began with the hard work and dedication of a teacher who educated and guided them. Dan bertepatan dengan 16 Mei setiap tahun, semua guru di Malaysia diraihkan dengan sambutan Hari Guru. Hari ini, 21 Mei 2026, warga SK Kompleks KLIA juga tidak ketinggalan untuk meraihkan sambutan Hari Guru. Hai, saya Hana bersama rakan setugas saya Khadijah. akan bersiaran untuk liputan sambutan Hari Guru SK Kompleks KLIA pada tahun ini. Guru Bitara Nadi Negara. Inilah tema pada Hari Guru pada tahun ini. In an increasingly challenging world, teachers are not just merely transmitters of knowledge, but builders of the nation's future. Guru Bitara symbolizes excellence in professionalism, exemplary character, and integrity, while Nadi Negara reflects the vital role of teachers as the main driving force behind the country's progress and well-being. Khadijah, perasan tak semua guru-guru kita memakai pakaian warna pink dan hijau? Agaknya tema strawberry matcha kot. That's right, Hannah. This year truly belongs to the matcha strawberry trend. Even during Hari Raya, many people chose this theme for their outfits. So friends, let's enjoy the grand entrance parade of our teachers according to their respective subject panels. Which panel do you think is the most stylish and creative? Let's watch together. Menyusul di belakang, panitia Bahasa Melayu. Seterusnya, panitia Palestine, panitia Agama Islam. Awal nasi domestik. Seterusnya, guru-guru PPKA. Dan guru-guru prasekolah. Untuk semua guru SK Kompleks KLIA. Pelbagai acara diadakan seperti bacaan ikrar dan perutusan hadiah KBM, nyanyian Kami Guru Malaysia, persembahan guru dan mini sukaneka. Terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami The highlight of today's celebration is the presentation of Special Teacher Awards by the school administrators, as well as the Favorite Teacher Awards voted by the students themselves.
disandang oleh Puan Roslina binti Noah. Dipersilakan Cikgu Syamsul untuk menyampaikan anugerah guru paling popular pilihan murid-murid SK Komplek KLIA kepada Puan Roslina binti. Wow! It seems the students made truly wonderful decisions. Congratulations to Puan Roslina, our beloved headmistress, for being awarded as the most popular teacher for the morning session. Kami juga berkesempatan untuk menemurama beberapa orang murid tentang guru favorit mereka. Jom bersama kru kami Dia untuk liputan yang seterusnya. Terima kasih Hana dan Khadijah bersama saya Auni dan Izzati. Auni, siapakah guru idola awak dan kenapa? Guru idola saya ialah Ustazah Suryani. Kenapa? Sebab Ustazah Suryani perhatian, baik. Ada apa-apa ucapan untuk guru? Selamat Hari Guru untuk semua guru di SK Kompleks KLIA. Izzati, siapakah guru idola awak dan kenapa? Guru idola saya ialah Ustazah Faiza. Kenapa? Kerana Ustazah Faiza berani untuk menegur kesilapan yang murid-murid buat. Ada apa-apa ucapan untuk guru-guru? Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di SK Kompleks KLIA dan saya harap semua guru di sini sihat selalu, panjang umur dan ceria. Okey, terima kasih. Sekarang saya bersama Haras dan Falik. Haras, siapakah guru idola awak dan kenapa? Guru idola saya ialah Cikgu Helmi. Kerana Cikgu Helmi mengajar saya dengan sangat baik. Dan Falik pula? Guru idola saya ialah Ustazah Badriah. Kenapa? Sebab dia mengajar saya dengan penuh kasih sayang. Ada apa-apa ucapan untuk guru? Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu yang mengajar di sekolah ini. Sekian daripada saya, kembali kepada Hana dan Khadijah. In conclusion, the Teachers' Day celebration 2026 at SK Complex KLIA was not only lively and memorable, but also filled with love, appreciation, and sweet memories for the entire school community. Semoga semua guru terus cekal mendidik anak-anak bangsa dan menjadi inspirasi kepada generasi masa depan. Selamat Hari Guru. Guru Bitara Nadi Negara. Saya Hana Dan Khadijah, melaporkan untuk Buletin TV SKK KLIA. Sehingga bertemu lagi. bye!